Moje ime je Sandra Bošković. Radim u sektoru servis klijenata kao kontrolu plaćenog i prodatog oglasnog prostora. U Blicu radim 26 godina. Moj posao je izveštavanje o prihodima i potraživanjima, da sve što je objavljeno da bude fakturisano i naplaćeno. U Ringijeru volim timski duh, to što nikada nije dosadno i što je dinamika brža od Blicovih vesti. Blic kao 30-godišnjak bio bi lik u najboljim godinama, koji nikada ne spava i sve prvi sazna, sa ozbiljnim iskustvom i, što je najvažnije, račun mu je uvek čist i u plusu. Super žena za mene je svaka žena koja uspešno balansira između poslovnih zahteva i još zahtevnijih šefova kod kuće.